Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Brilliant TV, aka ni akanya kagaruka, ni ka kazi twabigenewe. Tukaba tugiye kubagezaho amakuru y'ibyamamare byanyu byo mu Rwanda no hanze y'u Rwanda byose. Ubu ngubu tukaba tugiye kubagezaho amakuru y'umuhanzi bita The Ben, Kevin Kade, Element Area. Bakaba bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Rwanda Convention. Akaba ari iserukiramuco cyangwa akaba ari igitaramo bakaba bagiye kugikora bataramira abanyarwanda batuye muri Amerika muri Dallas. Akaba ari igitaramo ngarukamwaka, bikaba biri kuvuga yuko Element Area ashobora kutaba yagaruka, akaba yakomeza akagumayo, akaba ariho yakora production yo, akaba ariho yatura, akaba yakaka ibyangombwa bimwemerera kuba yatura muri Amerika. Bikaba biri kuvuga cyane yuko ashobora kutagaruka kuko ni viza y'imyaka 10, ni bake bazibona, ni bake baba bazishaka ari benshi, ariko kuzibona bari bakeya. Rero bikaba biri kuvuga yuko ashobora kuba azagumayo, ko nta makuru yemezwa, nyine nyir'ubwite nawe ntabwo arabivuga, ariko ni ibiri kuvugwa hano hanze. Amakuru menshi cyane atandukanye byamamare. Izucu ubu ngubu muri Tanzania akaba yagitse abantu harimo James Tyler, bita Aina Makula, bita James. Aho ngaho akaba yabakuyeho yagise, akaba yatwaye igihembo cy'umuhanzi w'umukobwa female artist muri Gold Award zitangwa muri Afurika. Rero uyu muhanzi Diamond rero akaba yatangaje yuko ngo atajya asohora album, kuko ngo album asohoka indirimbo nyinshi, ugasanga inyinshi ziranzwe hakunzweho indirimbo imwe, niyo mpamvu akunda gusohora single song, ntabwo akunda gusohora album. Akaba ari ibiri kuvugwa cyane hano hanze mu myidagaduro, hano hanze. Tukaba turi ku munsi wo kwibohora, amatariki yo kwibohora u Rwanda rutagenwa na sisi wenyewe, murabizi barubohoye. Ejo wari umunsi wo kwibohora na perezida, murabizi igitaramo ejo cyarabaye, baribohoye, u Rwanda rutagenwa na sisi wenyewe. Murebye murabona, kadusubire kwa Element Area. Murebye murabona mwe Element Area ashobora kugaruka mu Rwanda, ni opportunity abonye yo kuba yajya hanze kuri for free, abonye visa bitamugoye. N'ibibazo n'isaga ziri mu Rwanda, mumbwire nawe. Ngo bashobora kuba batengushye abakunzi babo, ngo bari kujya kwivotozanya muri Rwanda Convention. Hanze nyarwanda nabo baracyafite byinshi byo gukora, byo gukemura, kubahiriza igihe, ko bumvikanye n'abantu bakora ibyo bakora. Mwe murabyumva muti? Reka tuvuge kuri Yago. Murabona ibi biri kumubaho, isaga ziri kumubaho, saga zahereye mu Rwanda umwaka ushize, bivuga Jihad, Brian, abo bose. Brian cyane we bari inshuti, bityo none dore ubu ngo ahungira muri Tanzania, avuga ngo saga ngo ni umwana murizi, bavuga ngo ni umwana murizi ntakurwa urutozi. None dore ngo akaba ari Uganda, nyuma y'ibyumweru 3 babyaye umwana, none dore n'umugore yamutaye. Yago murumva atarahuritse? Ese n'umwana murizi? Aba Big Energy mumbwire, murumva Yago ari ukwiriza cyangwa afite abantu bamurwanya cyane b'abanyeshyari? Mumbwire. Dore tujye kwa Kimenyi na Moyango, Krista, Brian ariko saga zose kari kuzamo cyane, saga nyinshi. Brian yabaye Brian hano hanze.
Wallahi saga ya Kimenyi biri kuvuga yuko ashobora kuba yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiberayo, akaba yavuye muri izi saga ziri kubera mu Rwanda, nyuma yo gutandukana na Muyango nyuma y'umwaka umwe bakoze ubukwe, muribuka ibyabaye akikina muri APR bamutanze yambaye ubusa, none dore saga zirabaye aratandukanye ngo Brian ngo ari kuryamana na Muyango, Muyango nawe yabinyomoje ari kuvuga ngo ati wapi ntabwo ari byo. Mwe murabona iyi myidagaduro yacu yo mu Rwanda iri kugana he? Murabona igana he? Murabona hari ikintu kizaduteza imbere? Mumbwire, mugire ibyo mutubwira, share, comment, mukore subscribe, nibyo tubakeneyeho, sibyo? Turi kubasaba muduteze imbere, inkunga yanyu ya danje. Ya mbere tubasaba ni ugukora subscribe, comment, share kugira tumenye ibyo tubagezaho, kugira tumenye ko ibintu biganiro byacu mubyakira. Murabona ko iyi minsi tugezemo ni ukwitonda cyane, kuko iyi myidagaduro uyigiyemo wihuta utayizi warohama. Reba kuno kwa Coach Gael 1:55 am arokirisa abahanzi batandukanye aba DJs, ariko mu gihe gitoya bose basesa amasezerano asigaye na Bruce Melody gusa. Kevin Kade nako Kenny Soul baratandukanye. Element L niwe byatangiye, n'ubu ngo harimo saga y'amafaranga ngo yakoreye atishyuye. Urumva bigana Roskana, Element, Roskana n'uwavuyemo ngo biri kuvuga ko ashobora kuba yishyuye album ya Bruce Melody miliyoni 10, kugira ngo batazagenda bahora bavuga ngo nkwe yayishyuye. Ko biriko biravugwa hanze imyidagaduro hano, murabona ibyatugeza umukire araza agashoramo bakamurwanya ngo ibiki Coach Gael gaca kwica imyidagaduro. Wenda nta kidanje yakoze, yashoyemo amafaranga y'iki kidanje yakoze, yafashe amazina manini, ariko se murumva yaraje kwiyica se cyangwa yagira ngo agire icyo afasha n'abo ngabo bagira icyo bageraho? Yubatse Kigali Universe, inzu nubwo iri gufasha abantu mu myidagaduro mu ngeri zose, abana bajya, hari imikino myinshi, abakuru bajya kuri match abayara mu event runaka atandukanye. Mutubwire, murabona ko imyidagaduro ngaho muyoboke biri kuvuga ngo na DJ Flix ngo yamuteye inda, ngo barabyaranye ngaho saga iki ngo The Ben ibintu ari gukorera muri Uganda, ngo afite umugore ngo ariyubashye. Yakoze ibiki? Negura ni umustar, mutware mu ndorerwamo y'abastar, mutwara mu ndorerwamo y'abantu basanzwe, ni umustar mame. Mubyumve mwumve ko ariko kuri The Ben muyoboke, ubona abastar. Ben nawe nagire bahora bavuga ngo album ye yaraflopinze, album kuri Audiomack ifite streams nyinshi miliyoni 3, niyo ubanza album y'umunyarwanda imaze kumvugana n'abantu benshi kuri Audiomack. Manfrey Senazi niwe ufite abantu benshi 200,000, Bruce Melody bafite 50,000, Manfrey Senazi kuri Audiomack. Ku ndirimbo ze 19 imaze kumvugana miliyoni 2 na The Ben we ku ndirimbo 11 imaze kumvuga 3,800,000. Nko bacyo muramuvuga ngo album ya Ben ya flopinze, ahubwo nta mashyari mufite. Mwege mwitonde murebe ko agakino gakinwa. Ben is a good political, ni umupolitike, wenda ni umukinnyi mwiza wa industry wa showbiz. Kugenda uvuga ngo Bruce Melody ejo bundi arifuza kuba yakora muri Stade Amahoro, azabyozuza cyangwa? Ariko bibaye byiza mwamutera inkunga, aramutse ari yashatse gukoramo mukamutera inkunga akaba yabona tukamusapotinga. Support niyo ya mbere ikenewe. Mwe murabibona gute? Mubirebe mu ndorerwamo yo gufashanya, nicyo gihe tugezemo ngo twubake hamwe. Abaraperi bahora babivuga, Riderman ari kubivuga, Buda ari kubivuga,
Tom Close arabivuga. Kuki mugira ngo ibintu bibe intambara? Mubyumve WhatsApp mamen, mubyumve. Yari Brilliant TV, mukore subscribe, mwibuke gukora subscribe, mukore share, comment. Ibiganiro nimwe tuba twabigeneye.